necover i-album akuhlukanise uzobona Okay. isingile azoyihlukanisa kuzoba le yakhe nentombazane ileyo kwesizodla ngabantu shanga amamiliyoni amaningi Yeah. lapho nje umbono wami mina bengifisa Kodwa kanjalo uyabona khona vele iyafuneka isingili yona iyafuneka isingili iyafuneka isingile yona For isingile noma iyafuneka isingili iyafuneka yona. ngoba phela isingile yona ngafika iqeda wonke nomsindo lo okhona njengamanje Yeah, guys. iyafuneka Ngiyakuzwa kodwa Rihan. ngoba isingili fanele iphuma yodwa isingili nje yabona angithi yabona vele seboshaya imiliyoni vele seboshaya imiliyoni ngale so into ezokwenzeka kusasa nje bazobe bhiyoza besixhumela ngakho konke lokho Wait, ngani zakwethu siyabazela ngibingelela into fast bethu TV le siyabezwa nje abakhuluma lapha ko TikTok kodwa indaba enkulu ile akumele beyazi abantu umthandeni aba-update abalandeli bakhe nabantu nje abathanda umculo wakhe ukuthi izinto zihamba kanjani abantu abafocusile kune-EP ebuyiseliwe online zonke izinto ey'balulekile lezo kodwa abantu basanaka izinto ey'seceleni right ukuthi umthandeni uMaskandi sisazogxoba kakhulu futhi ikakhulukazi kweze-house ebabhemu kodwa iwulisi into yethu leyo esivula ngayo iminyango usho kanjani umthandeni uthi last nethulela uphawu olusha loshuni obizwa iwulisi eBhele Music lolu hlobo loshuni lusesitayeleni njengamanje ilona oseluthathe uMaskandi lawo beka ezingeni iyeze sithi cover kusasa siyagoqa unyaka nansi update abantu kumele bewaride ngayo ukuthi hey uyadedelo SK kusasa sebezobona inhlelo ihamba kanjani ukuya phambili hayi izinto eziningi lokho beyihlupha ngazo umculo umuntu okhiphile abathandi bakhe bazomstreama bodlala music wakhe kodwa nansi indaba abanye abantu abanganakile ababhizinesi izinto eziningi ngabe abalose focus la ingoma ezaphuma ile EP before iphume online yasebenza kakhulu yathatha number 1 2 3 4 as EP not album as EP ingoma zakhe zahlala kahle lapha ku number 1 2 3 4 ukuthi idlale kakhulu osukwini because kwakulula for abantu ukuthi bephinda lezi ngoma ezazizodwa okwenza ukuthi zibe nama streams high kakhulu okwakuyinto efaneleke vele ingoma eziwu4 ababeyihlayela abantu usuku lonke lapha ku YouTube lezi ngoma esezibuyiseliwe sikuma trending again you understand njengalo 24/7 ikunumber 13 187,000 ama views la nethi France City ikunumber 29 ngu67,000 ama views zonke izinto njengalezo mhlambeni ke abantu into abayiposta lezo bekhuluma ngayo yonke lento le because la umculo vele icompetition uhleli khona kodwa akumelanga abantu beze beyihlupha kakhulu ngento eseceleni mhlawumbe neyenziwa umunye umculi njengoKhumsani izinto nazi ziyenzeka ziyaqhubeka abantu bemethemba umculo bamlandelayo bengenzi lento ukuthi ngathi abamthembi uyabona sebekhuluma izinto eziningi kumele kwenziwe njani iprocess yalo mculi lo osuku umlandela you have to trust lo process leyo once wenza kanjalo uyobona lo mculi omthandayo izinto ozenza kanjani uyihlela kanjani niyazi nani niya stream lapha online kakhulu andidlali mase niya stream especially lapha ku Spotify niya stream so sometimes angazi ukuthi sokwenzakalana kwesinye isikhathi ngibone ngathi umthandeni njengeqhawe leni understand nina ngalendlela yena afuna nim understand ngayo nokuphuma nibhimbe niphume nile eceleni okuyona nto ke leyo okumele ke niyeke ni focus ekutheni umthandeni yena uthini ufuna ini mayememezela nimlandele ukuthi okay iqhawe seliyalena ke manje thina nje abalandeli bakhe siya ilokho kumele nikwenze lezi zokukhuluma lapha no TikTok si waste isikhathi nje into engayindaba abantu abakhiphile bazodlala bedlalwe bazotrend betrende kodwa ukuyini ukuthi nawo umsebenzi uyeza iloyo nje iwari okumele ube nayo kuphela isodibana okuzayo injalo indaba uthi umthandeni uwulisi eBhele Music ziyakhala lapha ke kuzomculo kahle odibana okuzayo ngiyabonga